Europski lideri hodaju po tenkoj liniji dok pokušavaju da podrže Ukrajinu, ali istovremeno da ne izgube podršku Sjedinjenih Američkih Država. U Londonu Volodimir Zelenski sastao se sa britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Tema: posljednja verzija američkog plana za okončanje rata. Washington snažno gura brzo primirje, ali Kijev odbija ključne tačke, posebno ideju da se Rusiji prepusti deo teritorije u Donbasu. Europi je jasno, ako se Moskva nagradi teritorijom, ohrabrit će se za sljedeći korak. Starmer ponavlja da Ukrajina mora dobiti tvrde bezbednosne garancije. Macron dodaje da će Europa pojačati rad na tim garancijama. Merz priznaje da je skeptičan prema nekim elementima američkog plana, ali kaže da se o svemu mora razgovarati. U pozadini novi američki nacionalni bezbednosni dokument koji Europu optužuje za nerealna očekivanja. Lideri u EU strahuju. Donald Trump želi brzo rješenje, čak i ako znači samo pauzu, a ne trajni mir. Europa zna da bez SAD ne može vojno izdržati, a istovremeno sve je više cyber napada, sabotaža i dronova širom kontinenta za koje se okrivljuje Rusija. Zato evropski lideri igraju složenu igru. Ne provociraju Washington, ali pokušavaju da spasu Ukrajinu i dugoročnu bezbednost celog kontinenta.